reka musuhuze wowe ukomeje gukurikirana Rwanda Top News, wifuriza kugira ibihe byiza cyane ndetse no gukomeza kunogerwa n'inkuru zacu tubakezaho hano. Rero uri mu nce z'igihugu zigiye zitandukanye, waba uri mu majyaruguru, waba uri mu majyepfo, uri burasirazuba, uri burengero bwaryo, tutibagiwe n'abari mu mujyi wa Kigali, aho muri hose mukomeze mukubwe neza. Ariko mukurikirana Rwanda Top News, turabasaba gukora subscribe kandi like, bagasharinga inshuti zanyu, ubundi nazo zikamenya ibyiza byinshi biri hano. Birumvikana warangiza gusharinga inshuti yawe ukayibwira igakora subscribe kugira ngo byose bibashe kuba bigenda neza cyane. Nurangiza arakanda ku nzogera iri iruhande gatoya kugira ngo ajye abona inkuru yose dushyizeho, kandi nawe niba utarayikandaho yikandeho kugira ngo inkuru yose dushyizeho ujye uhita uyibona ku kanya. Birumvikana neza cyane. Rero murabizi ko tuba tubafite amakuru agiye atandukanye avugwa hirya no hino ku isi, amakuru aba ari kugenda acaracara mu mpande zose z'isi. Birumvikana mu makuru ajyanye n'imikino, mu makuru ya politiki, mu makuru ya showbiz, mu makuru ya ekonomi, mu makuru y'ibindi byose bivugwa aho ngaho mu nce zose z'isi, yaba mu Rwanda, muri Afurika, ku mugabane w'i Burayi, ku mugabane wa Amerika ndetse no ku muri Aziya hose tugerayo. Rwanda Top News tukabazengurutsa isi mwibereye aho iwanyu. Nizere ko mumeze neza cyane kandi ibintu byose biri kugenda neza cyane kubera muri kumwe natwe hano kuri Rwanda Top News. Reka rero mumeze mbabwire ni mukomeze kugira umwaka mushya muhire, uzababere uw'amata n'ubuki. Muri aka kanya rero bazaniye inkuru ijyanye n'ingabo z'u Rwanda ziri mu butumwa bw'amahoro muri Central Africa, zikomeje gukora ibintu bidasanzwe, zikomeje gukora byinshi byiza cyane, aho umutwe udasanzwe wa RDF n'izindi ngabo zagiye gutabara muri Central Africa zisha abarwanyi benshi cyane bitwaje intwaro. Uva ko rero ari ibintu byiza cyane ingabo z'u Rwanda zikomeje gukora zifatanyije n'izindi zaturutse mu bindi bihugu, zikomeje gucunga neza umutekano. Birumvikana rero mbere yuko nkomeza n'inkuru yacu, hari andi makuru bari kugenda acaracara avugwa hirya no hino ku isi mu mpande z'imikino. nk'uwo bita Pochettino muramuzi cyane, akaba ari we wabaye umutoza mushya w'ikipe ya Paris Saint-Germain. Birumvikana urumva ko rero PSG amaze kuba ibona umutoza mushya. Naho ikipe ya Namibia, murabizi ko Ferwafa yari yateguye irushanwa kugira ngo u Rwanda Amavubi yitegure cyane, izabera muri Cameroon uyu mwaka. Nuko rero birangije hari amakipe yari yatumiwe agomba kuza, harimo na Namibia, ariko Namibia ikaba yahagaritse imyitozo, bivuze ko itakije muri ayo marushanwa. Birumvikana aho bitewe na COVID-19 basanzwe mu bakinnyi babo, bikaba bivugwa ko rero batakibashije kuza gukina iryo rushanwa. Ubwo hazaza indi kipe bari batumiye Namibia ariko itarimo. Birumvikana rero no mu yandi makuru yo kuvuga nuko ikipe ya Arsenal ikomeje kwitwara neza, kuri umugoroba ikaba yatsinze ibitego bigera kuri 4. urumva ko rero hari ikipe ikomeje kwitwara neza cyane, urumva ko ari ibintu byiza cyane. Murumva ko rero n'ahandi haba ari kugenda havugwa byinshi bigiye bitandukanye bivugwa mu mpande zose z'isi. Nk'abanyamakuru turacukumbura tukareba hirya no hino hose, tubasha kuba tugerayo 5 kuri 5, ubundi tukabasha kubaha amakuru yuzuye kandi yizewe neza cyane. Namwe rero mukomeze mukore subscribe, musharinge inshuti zanyu, mukomeze muzibwire ibyiza byinshi biba hano. Birumvikana kuri Rwanda Top News kugira ngo nabo babashe gukomeza kuryoherwa n'inkuru zacu. Rero dusubiye ku nkuru yacu, umutwe wihariye w'ingabo z'u Rwanda hamwe n'iz'Uburusiya ziri muri Central Africa mu bikorwa byihariye byo kubungabunga amahoro muri kiriya gihugu wishe abarwanyi benshi b'umutwe wa CPC washakaga
guhungabanya umutekano muri kilometero zigera kuri 76 uvuye mu murwa mukuru Bangui. Urumva ko rero hari ibintu byiza cyane kuba ingabo z'u Rwanda zikomeje kwitwara neza cyane, zikomeje kuba zibikora neza cyane 5/5. Aba barwanyi biciwe mu gace ka Damara mu gitondo cyo kuri uyu wa gatandatu. Bivugwa ko igitero nyirizina cyagabwe mu birometero 76 uvuye mu murwa mukuru Bangui, ndetse ko hari abarwanyi b'umutwe wa CPC benshi bishwe abandi bagakomereka. Rero urumva ko bakomerekeje benshi ndetse banica benshi. Ingabo zikomeje gukora ibidasanzwe hariya zagiye mu butumwa bw'amahoro hariya, birumvikana. Mukomeze mukore subscribe, mu sharing inshuti zanyu kugira ngo mukomeze kugubwa neza cyane aho muri munsi z'igihugu, birumvikana. Amakuru yize bavuga ko abo barwanyi bitwikiriye igicuku bagashaka kwinjira mu mujyi wa Damara ku ivuko rya Perezida Touadera. Bahageze bakubitana n'ingabo za Centrafrica zirabahashya, ariko nyuma ziza gukuramo akazo karenge. Ingabo z'u Rwanda zari hafi aho arizo zigoboka. Rero urumva ko ingabo uwo mutwe winjire ku ngabo za Centrafrica, ariko nyuma ziza gukuramo akazo karenge, nuko ingabo z'u Rwanda ziza kuhagoboka, birumvikana zibikora neza cyane. Iyo mirwano yamaze igihe kigera ku isaha, ariko nyuma yayo ibintu byasubiye mu buryo, umutekano uragaruka nyuma yo guhashya abo barwanyi. Bivugwa ko kandi mu gihe igitero cyabaga, abaturage bo muri ako gace bavuye mu ngo zabo bakajya kwihisha mu bihuru bigiye bitandukanye biri hafi y'ingo zabo, kubera ubwoba bumvaga bari kumva amasasu ari kuvuga, birumvikana. Rero umuvugizi wa MINUSCA Vladimir Monteiro yatangaje ko muri iki gitondo hari igitero cyabaye, ndetse ko abo barwanyi bakigabye bahunze. Mu magambo ye yagize ati abasirikare bo mu mitwe yitwaje intwaro bahunze umujyi. Rero birumvikana ko hari ibintu ingabo z'u Rwanda zikomeje gukora neza cyane zifatanyije n'izindi ngabo ziri muri Centrafrica. Rero umunyamakuru w'igihe.com uri muri Centrafrica yatangaje ko inkuru y'iki gitero yatangiye kuvugwa mu masaha ya saa sita, usibye ko usibye abapfuye abandi benshi bakwiriye imishwaro mu mashyamba yo mu majyaruguru y'umurwa mukuru. Rero abatafashwe cyangwa se abatishwe n'ingabo z'u Rwanda babaye birukanse bakura imishwaro barengera mu mashyamba aho ngaho. Umuturage wo muri ako gace witwa Buji yatangaje ko iki gitero cyagabwe ahagana saa 10 z'igitondo, ubwo hatangiraga kumvikana amasasu. Yakomeje agira ati amasasu y'imbunda nini ntino yari menshi ugana Idamara. Rero ibyo ngibyo akaba ari ibyavuzwe n'umuturage wo muri kiriya gihugu. Mukomeze mukore subscribe, mukomeze musharing inshuti zanyu zikomeze zimenye ibyiza biba hano kuri Rwanda Top News, kugira ngo muzakomeze kuryoherwa ndetse munimwiherane ibyiza biba hano mu bisharing inshuti zanyu, nazo zibashe kuba zibimenya neza cyane. Umutwe w'ingabo zidasanzwe z'u Rwanda ziri muri Centrafrica kuva kuwa 20 Ukuboza 2020 zoherejwe binyuze mu mikoranire isanzwe hagati y'ibihugu byombi, zihawe inshingano zo kubungabunga umutekano w'ibikorwa by'amatora yabaye kuwa 27 Ukuboza. Murabyibuka ko amatora yabashije kuba agenda neza cyane kubera ingabo z'u Rwanda zari zihabaye ziri gukora neza cyane, umutekano hariya wizewe cyane. Perezida Kagame yarutse gutangaza ko mu gihe imitwe yagerageza guhungabanya umutekano, ingabo z'u Rwanda zoherejwe kugira ngo zikore akazi zigomba gukora. Kandi murumva ko
akazi zoherejwemo ziri kugakora neza cyane, ziri kugakora ku buryo butangaje kandi bwiza cyane 100%. Murabyumva ko ari ibintu dukomeza gushimira ingabo z'u Rwanda kabisa, urumva ko ari ibintu byiza cyane. Mukomeze mukore subscribe, liking, sharing, ubundi ibintu byose bigume kugenda neza, ariko mugume kuri Rwanda Top News kugira ngo mugumane amakuru meza kandi yize. Mukomeze kugira ibihe byiza.